Oya reka gushakira ibikoresho byo kunyishyura mbere tubireke. Oya ntari bigereka mu yindi mizigo ahubwo tubari kwicarira. Ndakumva metere. Reka twongere tubaha ikaze muri Tour du Rwanda. Banyarwanda mumeze mutese mwiteguye kwakira Tour du Rwanda hirya no hino mu gihugu. Ku munsi w'ejo yari yaciye mu karere ka Gicumbi, yatangiriye mu karere ka Gicumbi irangiriza mu karere ka Kayonza. Abanyarwanda ntago yabahiriye. Kuri iyi nshuro etape ya kabiri cyangwa stage ya kabiri iraza kuza kugenda ite. Stage ya kabiri igiye guhaguruka mu mujyi wa Kigali yerekeze mu karere ka Musanze. Uyu munsi abanyarwanda baraza kuza guhirwa nayo. Reka tuguhe ikaze muri Tour du Rwanda, tubane tugendane uru rugendo rw'ibirometero byinshi cyane. Ndizera yuko biraza kuza kugenda neza. Ukomeze ubane natwe mu buryo buhoraho. Reka tuganire n'abantu batandukanye batubwire ese Tour du Rwanda imeze gute. Ngendi Doni Dieudonné Nahimana. Reka twongere tubahe ikaze muri Tour du Rwanda, tuzenguruka imisozi y'u Rwanda rurasa neza kweli, ibintu bimeze neza. Abantu batandukanye nkuko muri kubabona baje kugira ngo bihere ijisho Tour du Rwanda, barebe uburyo abakinnyi batandukanye, harimo abanyarwanda harimo n'abanyamahanga, ariko kuri inshuro reka turebe ko abanyarwanda biza kuza kugenda neza. Ku munsi w'ejo ntago abanyarwanda byabahiye nubwo habuzeho iminota mike cyane, ariko uyu munsi biraza kuza kugenda bite. Muri kubona abanyarwanda batandukanye, abafana benshi baje gukurikira amagare. Mama bimeze bite? Ntabwo umeze neza weho? Ntabwo wari ndi kukumva. Umusa neza. Baje kureba nde? Tour du Rwanda. Nta mukinnyi w'igare suzima. Nta n'umwe. Ariko uyu munsi urataha wamugana. Uraza kuza gutegereza mpaka ritangiye. Ni mu kanya saa 5 zuzuye turaba dutangiye. Twite tukunsa. Turajyana Musanze. Nakoze cyane. Mwana yitwa nde? Azakina igare. Azo umusirikare. Urakoze cyane. Mama bimeze bite? Nawe ukunda igare? Niyo mpamvu uranga. Ubona twataye akazi. Saa 3 zuzuye waruka. Saa 5 zuzuye igare ritangiye. Witeguye ute ubona abanyarwanda baraza kwiza kwitwara gute nyuma yuko mu minsi yashize yaba kuri step ya mbere y'ejo emzungu bitesha n'imyaka yashize ntago bagerageje kwitwara neza? Aka kanya urabona baraza kuza kwitwara igitama amafaranga umwana w'umunyarwanda niwe watsinda kuri icyo. Yego. Mugenzi watubwiye yuko turajyana i Musanze, we turagusiga i Kigali. Njye ndasigara i Kigali, uzagaruka tubakira neza. Urasigara ku rugo. Ya kwa gatandatu turo twasesekaye mu mujyi wa Kigali, cyumweru noneho tuyisoza finale. Bimeze bite mama? Umeze neza, abanyarwanda akazi kabisa ku isi barabica bigacika. Niki witeze uyu munsi? N'ubu umukinnyi ufana w'igare ariko uyu munsi urataha wamenya. Abanyarwanda batandukanye bari kuvuga yuko biteguye kureba igare, kandi n'ukuri umukino w'igare uraryoha mwoka byara muraryoha. Mu misozi ya za Shyorongi abaturage baruzuye, hirya ugenda ugera za Rurindo, hirya za Nyirangarama, hose bategereje igare. Turakomeza kwibakurikiranira, mwebwe ntimujye kure.
31, Charles Kagimu. We have number 32, Emmanuel Desta. We have number 33, Lawless Lorot. We have number 34, Eric Muhoza. We have number 35, Samuel Niyonkuru. These are the 5 riders representing Team Amani. Thank you very much, Team Amani. Mani Zabayo, Eric Karadio. We have number 72, Patrick Bukusenge. We have number 73, Shafiq Mugaru. We have number 74, Sengi Yumva Shem. And we have number 75, Etienne Tuyizere. Iyi rero ni ikipe ya Java Innovatech, ikaba ari ikipe ihagarariwe n'abakinnyi batanu, ariko mbere yuko bose bava kuri stage ndasigara na Mani Zabayo Eric Karadio. Uyu mukinnyi mubona ni umukinnyi umuzamutsi cyane, kandi nabwiye ko dutangiye stages zo kuzamuka. Uyu mukinnyi mezute urabaha cyizere kingana iki? Yego nakoze cyane. Abanyakigali muri he badushingiye. Arababaza ngo murahari. Ni byiza cyane. Ntabwo navuga byinshi ariko uyu munsi bafite surprise. Uyu munsi bafite surprise. Uyu muntu nakwiye amashi kweli. Amashi basi cyane kuri Karadio. Uyu munsi bafite surprise. Nimuze gutungurwa. So iza kuri classement general ku rutonde rusange yabaye wa kabiri muri 2020. Nakwiye amashi se nawe.